سلام علیکم دوستان عزیز، روزتون بخیر باشد. امروز خواستم یک نمود آش تیار کنم. آشی ما نام داره سیتاره. تا آخرین نواره با ما باشد تماشا کنید دوستان عزیز. دیگر آش ها فرقیتی نداره. میخواد پیاز سرخ میکنیم و گوشت سرخ میکنیم. گوشت ما کوبی گریزه کردم. انای سبزی ها را میخواد کوبی گریزه میکنیم. سبزی زرد داشته باشه، سبزی زرد اندازید. به نهایت آش رنگای خشروم میآید. راستی وقتی سیانکا کردن دا مد زنگ زدن، وقتی کتی یک کس گب میزنی هشت باوی میشه دیگه. همی پامیتت میروه دیگه. چند شایی آشم فراموش کردم که اندازم. نخوته گرفتم دمی خلادنی موندم. ای مرزل میگرفته ایادم بروردم. اینجا باشه ما اوی آش انداختم. میچ خلکی آشای آبیشنی را تیار میکنی. ایرم هم میخوای تیار میکنی. نمیخوای آش دم میپرتاین. اینجا باشه ما پیراشکی کردم. قریب 2 کیلو آرد خمیر کردم. همی پیراشکی را ما آبیچنی میشورم. یگان چی نمیندازم. روغن یا شیر، فقط او همی دروژ و نمک هم خیلی میشورم. یگان چی نمیندازم. هم خیلی برای این بچه ها را وای کردم. نچین کشم کارتوشکای پیاز جارید کرده انداختم و زنجبیل میده کرده انداختم. نمیخوای آبیچنی تیار کردم. اینجا باشه یا بانکچه کشیدم. سوخاری کردم. یا کمپوت دیگه کشیدم. شما میتونید نخود، مویز، اندازه داوش، خیمه، پریپرا و زیره و دیگر چیاش انداختم. فقط نخود یادم برآمده. اینم خیلی آشیما هم تیار شد. شما هم تیار کنین حتما. به نهایت آش با مزه خشرو میاد. ویچ هم بینین چه خشرو آمد. اینم خیلی برای بچه ها را یک عبید نمیخواه چی تیار کردم. من چند نمود آش میتونم نصیب باشه ولاگام دا همی یک تا میپرتم کرده. اینم خیلی دوستانی عزیز یا عبیدی ما هم پیراشکی کردم، هم آش، هم برای بچه ها را یک کمپوت کشیدم. خرم گفته. اینجا دوستانی عزیز خواستم کدا یک تا تورد کنم. چند قشر نکردم. برای تورد میخواد 5 دانه تخم و 150 گرم شکر بود. لد زدم. من میخواد پول میلاد میزنیم. میخواد غوض شود تخم کتی شکر. بعدی لد زدن میخواد 150 گرم آرد کم کمک انداخته میکویم. نه رزرختیلین نه ولیلین یگان چیش نمیندازیم. فقط امی آرد و تخم و شکر در کرای ماده تمام. نمیخواه خوش رو مخته میکنیم. آردش حل شوه. ما در فرمای نمیخواه رزینی گرفتم. گفتم که کویا پاپراوید کنم. میتونم تورتی خیرسه کرده نمیتونم. خیلی تا آخرین نواره تماشا کنین. بیسکویتی ما در 30-35 منوت تیار شد. تا پختم همی اینجا کرم سلیفکی انداختم. 300-400 گرم بوره. بعد یک 3-4 قاشق صخرین پودر انداختم. لد زدم. سکوشانی ملکو یک بانکچه پر بود. من فکر کردم که پره. کودکو همش خورده تمام کردن. همی 2-3 قاشق مونده. او را من انداختم. اینم خیلی بیسکویت ها رو تیار کردم. اینکه کرم میکنیم که همی آبیشنی تیار کردم برایم کودکو خرسان شوند. گفته یگان رنگ بارو دیگر خیلی نکردم. راستی وقتی شکلات کردم همه جای همی ویده میشکده. خودم ترسیدم رنگی میگوی که وای
одам тарсонакай чӣ хелеам хеле омад торт хаймахе тайёр кардам ба хости дили кӯдакон ми якум қабатишда амихе крема ғафз кардам дуюм қабатишда накардам рости ами чашму қошуш ҳамаш маълум шавад шоколад кунам гуфта дуюм қабатишда накардам ими чанд креме буд якум қабатишда кардам ду қошуқ какао порошок барои глазурша гирифтам ду қошуқ шир сахани пудра гирифтам я 60 грамм 3-4 қошуқ ҳамаша якҷоя карда болои плитада об кардам баъди об карданам амихе маскара андохтам маская 40 грамм буд 50 грамм ба фикрам амихел дам глазур андохтаму ба миксер лад задам инам хедустони азиз торти одамтарсона ки мо тайёр шид рости хаяка барои хӯрдани кӯдакон меша гуфта ами кӯдакон хурсанд шаванд гуфта ма бегаида тайёр кардам шав халаденигда истод ба саҳари кӯдакода бурида додам инам хедустони азиз торти одамтарсона ки моям тайёр шид шумо ҳам тайёр кунем бениҳоят бисквитиши баланди хушрӯ меояд навори 1 сол пешай ма хостам ки ҳамин наворое ки дар ҳамин телефонам ҳастай камак дар давомои влогум монам то ки удалид нашаванд буғзолачаҳоям мо анамихе нигоҳ мекардем дар чилаи зимистон бачадор мешидам бузо буғзолошуна хона оварда дар хона анамихе нигоҳ мекардем гӯш намешидан шикамошон сер мекардан бузу барраҳои мо ягон таш бугум ки ягоник намекунанд ами якум зоям ки боша дугоника мекунанд як буз доштем якум ами якум зояк буд сета карда буд вая фурӯхтем бо ҷошта ятаи дига гирифтем вай бугум очай ами буғзолачаҳояй сета мекард бо дута хеле мекунам неки як ами як бузмон фақат сета 4 мекунам инаи такара боша кам авқот медодем ҳамаи бузора бугум мезад барора мезад бугум ки кӯдакоям ай метарсиданд ми февралда ки мо дераждени кӯдакон буд усол киштемша бугум ки ганда ки буд молора ки мезад ба киштемша ини молои усолангим дига исоланги дигаҳай и така бениҳоят ганда буд бугум ки кӯдакорам медид ами тисир карда то дури хонара меовард ки дар ҷамо ки оғул партофтестем кӯдакам дар пеш монай бачамам хеле шохира гирифта ба сарш медавад ай хез кардан мегирад нигоҳ кунед моло усу рафтага ида амиҷа пеши ами кӯдако вай карда истода нигоҳ кунед ё бозӣ кардед вақте ман пеши моло меомадам авқотӣ бугум ки амихе давида меомад ранги зурӣ мекардаги боре баъд дастам ягон тиёқа ягон чӣ мегирифтам ки назана гуфта ана кӯдако бозӣ карда шиданд на бо навбати оташон амихе ганда кардаги вақти хона меоӣ ай қафод амихе медава меояд то хонара то хонара амихе давида меояд нигоҳ кунед аз ин моло дар куҷоянд ира бинед дар куҷояи пеш хона дар нигоҳ кунед
تا حتی کودک‌ها را سر کرده پیش خانه می اومد. دوستان عزیز، خدا نگهبانتون باشد، در پناه خدا باشید. تا ولاگ‌های آینده، می‌نداریم ای همه شما برای دستگیری هاتون.